Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu adaningani mbushrani khair mala nikaundo mlio armwa zinsanata za dunia. Kamina message mbili vanu ikaonga manzi vehe vanu. Ikaonga mambo mgunzi vehe au fubi haraka kama wenzi. Na mtasamaha ukaya nitidonjia message hamada yinu sha ikawajibu orinjia arma message amada yinu lironekana le dalao ngalijubona ukana ritale dalao ritama sulaha ristay batino kanga mjodea shanga mjobenua zerongo ili rione kabese ngabjode hashawiri matukufu besenga monao kana siwandika odoro wanao bwana yinu bandhi wanamangwa njao banu henu wakati message nzima nande message hele fitina ikao ngalijiriwa arma ensinu wakati kao nungu hisi ikaridodunga mwedu amadaunu yabo kartina rjohunda yabodo chokana rchokujarre mahiyo ya bure irifanyi hazi za bure relati wakati wa bure watukufu watinoleta wakati ngamwishiaomba bezi jiro bana yokana mimi ntina unji ya upande wa telaki ukatola konge komori sisi ngamamji iwe zilo hunu so rikaonga sarmwe nsinu rajitole hawana bwana uswensi ya hatu sikafikiru kana ngarjo jamanu leori remane sino andikaunga si kontro chaja kufikiru kana leonga ngarjo jamanu rudamba banunga muhimu alimamu azali shabala ngaremanao ngarisi sanao bonsi ala kulli hadisi lena mnayin watukufu na rudunga suije rikamwensinu wajamba sadori banu ngarijua kana haina mru yabe ambasadori banu yabwende munyidaho hajar mwensinu badabo zuki watu muniri habe haru mwensinu baada habe haru mwensinu haja hanji haru mbali bala narambilaneze kweli hanja mbali bala rijuao kwa mbali bala huo wakawandu vanu wakasutene wasutenewe mhueda ula wakamsutene wakahanze plasi ya ambasadila savediri odwa ka ambasadori baada hapo wajawa taratibu watia muniri haru mbali bala kamru katwelewa ele muniri hujonome wa komori uje hunu ujongare mwenya nyuho zela kile zahaho guzirenge ngizo yabo gawe nizo ane biro ho kutsibuwa kango jiko jambo kanari le ambassador katsunika ze droit zahaho au katsubulia warongo au jauja ezo zilanda echo jola komori uje même pas 3 mois mwa disema baya ko linsi bala disabaha chenu rongo kaongio na muda ranze hadisi unu yandisa sheiko joji ijuhaba hansu jobana za jirinrini rikabandu wana bwana takumbria paro zambe hadisi yinu ya mweniri shabo leo ngarijorunde wanruwa hebanu wadamba kana ambasadoringe gemui ambasadoringe jau mweniri ngudhulumishiho narikera adhirireti babanu sotsi pia ini mruene hanyo jarongowe shenu namne kawri jeriste hilane banu mtibeja banu mabokana yani kamtsuri ya mru ngamjorongweli mwanzao kamrongweli mwanzao kana tumjibuni elirjuka hanza batu ndongo hiri nimjuko fanya kana ngamjuko jemri shangaze bana yokababo nyinde mlaru mwe haki mrisasanye mdombo kana bo mwinirinde lona haki yabo zirni kwa 50 euro na jemdo becho do kwa 50 euro kungara amini kana tomshahara ulo yabo wandu wenji walomba sadwa wafanyo hazi yabo sisi ngarundoma pesa menji hanao amchamba mimi mafanyo hazi mbili ngamjokema pesa ni aparisao amliba menji hano ruwao yamutsimwe jondo joshine shangazwa 50 euro nambo kanari gamni kwa 50 euro ni Henry 50 euro dokangara aminiyo fikira garonoka linu fitina anjoli tulabanu muniri hajabanu habeho hajake nena hama nena ambassadori hajaja ndisa problemu nongujoka welade abeho ambassadori banu yabodo ujerele daho yaweka hajango njoke yanza jere yotiro kwa joporo kiri paska janja mbali bala hawanru fakihi ngwanza kuhanza ni kwamba sadinu narambilaneza kweli hasigiri ngufanya politiki yokani kwamba sadiotineli mrakufanya rikabanu rare janjari mbana yinu Abdul Shamid akabanu yakaudofanya mpango henu wakati yabo dena zukwat Shamsuddin tamu haende hata hajanja maproblemu haipa pia yahe hazia haka hazini nisi wakawanru kongo kontro wa heda ula haki odomre mofitina wa mtoa hazini hazia odora kaumwa na wanwe wanabana bana yinu
honji ya marezo sosio edi saranzi 2019 eni mria wana bwana ranzi 82 iyo ya bali yo kana rika ya harma imuhaida ula hajar ngezi an 2001 baada ya rengezi 2001 haroha kabatsimbrira perishia kana Alimam Ghazali harongowa haumro hakirtike hauja hasiduku paska kana mipango ya hahe ya uja yafanye yarenge yezi haila barnamaji yakani yorangu hale banu sisi ekari janga sibanu garifanya na tartibu kararudu fanya mikmaki yabungari menyawe siasa Alimam Ghazali narkeradhi rinjar marungo za hatu kale mrugu yengo mnu riremane sisi shaikede siasa ya Alimam Ghazali mitira ukatayari ranzi 2019 ni jebanu njeni wane bwana alafu jemenyelwa lewe mawaziri walo Komori na riretsi sonrulo Faransa hodo wanjia rewone sarma taraha fuyo kango ojau ngwa hibao izo waladhimu wa Zambe do kontro ya hatu shasisi ekale orjari mibanu ngaridewo Yusuf Mohamed Bello yabukar tonza Alimam Ghazali ekale orjari mibanu ngaridewo Danieli abukar tumwanza Alimam Ghazali yoka wao ngwendewo he programu ya hahe ya ibalia yaweka leo ngabo mzima ndao yaka hanikwa dhamana katsuede selala dhimu siu ya ranje fiani shale wari tijebanu ridoka ushema waziri wala rewadea no ala pizza narikeradhi babanu emana mimi kao nsuno jwani njie emana metalaki ngabo fazi mbili ye fazi ya mwando doka wimri kao ngaruwana ubanda banu sina inga amazarezo alahulwa jelina alahulwa ngunjiobo tasisi njabo masihu hanjabo jioni sinjabo jioni yabo woi weka jamba hawana bwana ngamibanu minaye wakomori mmono za video na mwende LP na mangale habari za Komori na mangale hamweze pajinga sibana ngaruwana bwana wazima yabo utiro juani mkome wala mimi leonge juka leotela kingushilano na mru harumemba na inu minchu shilana nae cheke tsone sokana mimi ngamjoka ushatela ki amjoka ushawale kao msuma amini harumeze bwana narikeradhi baba nitside za lazimu riwasuliban riwana bwana banu ranzi 2019 hata alhamdulillah mmono heni rakahamba banu yaukanga mjushindwa maudu mmono kabati wandu washida waririshinda warireme banu Alimam Ghazali gujoro hae haroha wabele vesime kalina ukaeli kaljafanyiwa wabe jau ekajafanyiwa banu etsi hatu soti pia heni mruge nedrua ya gena lefuvu la ahe risaidie muhae daula rilikazeti shekaman lewele mafunvu ya hatu drua de reposi na ujarire manerenge uwade ratsukanuo bami mhara na rireti baba nrikauni ugabanru wakauriono kana rifanya hazi wakauri shukuria banule mdu jufanya rongoka kahunro mavuno wakatula uo mitsika banu mine mwana masano gosatori hanikiwa bio sa Komori njenda shanjamana kinyume timibanu tikawambo wanrukana yoti njema okaleo mjemdu abokana si haki hasani honi kiwabie tizamba banu yokahakaneze durwa zahe kanguwano mbwana hakabanu hakaudeziwa rikama rikaudeziwa sinaye banu ngejumkirisha leo riwane bwana inu ye faida jenzima sheka ijabo rihundu timpaka haina mndu yatsohunre faida okawa bahinu abo sisi kartwaze mwaida ula kangaranza ukani mrulohunu yatsorwa bie yerwa mapesa yerwa ja ubangarwa nombana manu heli mimi nelewa fasiria parti ila gekona fikira fikira ila ngejo ibelie maraia iwatoa armazila tabu walonizo yabo timpaka yekale ye parti hatu risoruma sonti pia yotimpaka kinyume mruji feresha yaka ye parti yihundu baada ya sila fikira zao zifayo wanadamu yode sarwa jishukuri yao sheka leo mimi mswanga laze faida zao wa Komori yokana rifenjau na runde faida fulani yentike heli fulani anu wanadamu sana kwa shukuri yao yabundu banu mrajuji feresha yokana mimi ye parti yangu alhamdulillah yokaze parti zikazinji wanruende hari mavoti shawanrugondo watsunguwe haila zila fikira zilona za janibu walona za fikira za hemaraia lewerisi kubali hada alwa banu gabo zinji ratsuka ziona nzionao
leo bengo anrungwa bwetsi pare yeza nungu hindi yokarika banu rikota biha rika banu rika jau esolisio tsido dezana esolisio tsido mrujoja banu salamu ali Ibrahim tsido mrujoja banu rijardo plana rehansana parce que zo katsina tamana izo bejani mraja banu pono beha wanane mukatsungo mono kawa tsimana de mulona dira leo na rimilie mwaidawula habora onakana alhamdulillah rikana projet ya pare ya laranzimo roni hata mbajini abanga rendao rifanye tartibu ya ushemeza ya bahani tilwa le bavula washili na mahame na dimani wa hudre pare baada hapo kabla pitali baada hapo ngarombodua na utsaha ize ulozi na le dima yani ila de rashasi hatu serikali jusa shaitwa rijoka utajiru hatu daula nafikiru kaizo ndizilula wana serikali rikena pare rikena mwenje abukana berkena mwenje yabondo shidaru na ndubonze rijerse dilane nwalo bala rune mwenje masiwa kamili rune wandu rajari saidie bazimanwalo ziwa hatu rikena fika wondo tajiri wa hatu ledi mala hatu rune wandu rajasa dilane nwalo na ledi mala hatu likena rikena mberwa hula yabuzundo zortao mrati kubala hadalwa siga sihule na ukangarlinda otre gasi hule na ukangarlinda o jau na jau yo kama tsinjo jayabo harmanu ware mawe mwa daula yo karima udu karjoka na treni kana jau na rachoteder kene zenzia yo de mana rachemeza uramba ukana hafanya pare yo kaya monsi karja kana banu bobira no sa le bavule jinji nifanyiwa ikale unga mando ambao kemba jini ya juu rake jatilwa bandongo hambabi yari kanda karena tsobe ngasinendi diritsijada ibensi hatu karitina dhahabu karitina gashi karitina jau yakaleo ngizo bala zemalizonga zirongo zeliwa shawala ngwe kreyewa namna yabondo fanya taratibu yo kariumbisa serikali le dimali basa uheno ulozi parce que hizo kazi basa uha warungwa lomba hiru gari hulao gari towao yabondo bojonja mapesa ya hakuiza serikali ka eza malizinu zinjawar mwe tsiza bari mchorenga mafenja ebana bangu arangonda ho sikao kama nao kai waru kama opoza banu wahimili ya imhoida ula wamreme no mde hata no mlapiza no tajau eshanzo shifanywa shitulwa gashi mkanza yafanye au kama mzo yafanye bagere urtsinja har mapieshi ya dwangali ya wanru jirema narkeradhi babandu leo heni mri asoma ulo banu ubalo siasa ha mwemweu utsomana na mru kama udu hombi wangu jonde place ya mlazimu yo kamjoka imru jukanda kamba sadiabo wanga joka mru asomo bari juaba hakamru ni kwa place amandio ganjoka na langiza timizinra runne yakena sharabu shingereza shizungu chisawahili au nchujua chake tutosha mrulo na langi nzima ndia kamba sadori abaha he dunia ilo abaha kamonao kasarngole mengu telefoni langizi njika zirongwa banu rongo zinji yabo hiyo heni mriastahiki place mandio kama kinishiha ngufanya siasa maudu kujonga place hiyo ritijeri kabanu rudwe jirema ridwe jirumile okanga sina matoma uhuru yokamraka ushemwenya nyabanu bammono siwane bwana yinu kamjaporo na mwana mama mzima wa dawla haki ya imaba wanafanya droit de réponse walo hunu kamjaporo na boltolemze ya jamanu yandre ma droit de réponse wala Faridin wala Hajimbe Swalihi wala kamjaporo waona okamimi tsele okanga bamba harumasheme hangu kwa mwao riwane bwana ino tamono na mimi bemrulor ma communication ulo Marseille wanwana ama wanrojina wanu wanweni mrunge paringe liyonge hula minga mi Marseille banu nido urongo banu heni wakati na undo banu edawla hakilo inji notirengeri skio wanama ongo banu mi ujanda maulidani juzimanu choka ma restora no soba habo yani wana hani balata bodahuni hangu ane hansi na uonge control hangu shanga bolobina damu yokanga bobina damu ngabo siasa yabo yuma stajabu kana leo wala rilomba na nzima minae ujan trete mnafiki banu ujan de banu ujan lapise banu ujan rematuma urambe kujoja njibu banga monjore de dahu ebanu ngabo mru ulobanu ya jora ho jabanu surton romanda sirlo banazi 2019 frazo zerezo
bano siasa mrifanya hale harama radio hau siasa mrifanya hale homijini yoti sawa ne siasa y'abantu yaherezo sosiyo inu ngamwaminukana kaga mwana wadunga bakanga mjo kabati mrujo shida jebana andreme dura de réponse bana tandise nabonga mwaminukana mtsiwano kami tibalo makini funga mibanu ngamrongo amasulaha bamimi ekamzila mzalihano tizalahani ekamjitila mjini nonja poroja bana dojirema kada jawa au jawa wono wanatufikiru kabanu sima yatima au siwa rukabu au siwa rukobari likabanu eni mnugu jidubriyo sisi wanru kamra jake banu ya doamba aringu ni kwa 50 euro dobe chuko shida ni kibru 50 euro chuko fa mrongo hindi 50 euro chuko fa mrongo hindi yo kabole ngam ni kwa 50 euro njeni mejaba wala ni kwa 50 euro njemi jaba dobe chuko ni kibru 50 euro narkeradhi e kamru hamnyezi mgani kamru daraja mrajistei ye daraja mguyemni kamrati jaye shataba hajatsulengu wa banu wakati rulonu wa onu kama timru jori ya mru wanule mru hazalo hada abuna mastaini mbabamu na mzamru mru jojono kawi mtazahangu na ni mstei shanga wakati kao keno pase gabu wakati uke keno pase haliyo na mga mwaminukana kabati namna mru mshe ya joshida remebanga na mru mme hamabanga mandalinu mru mshe avuke iyo mrake mkaidi hata kabati wakati mrumisha jo jabani ya febengo kufanyo nsanu mwanamma jabana fanya direct mbili ujo mtakrizi iyo nga miswiri hawe mjuse muo wenge kangara nzuri njaru mwashwa mande ya bisimila nzangi yodrafu rama garuwanilo mwaida ula narimwanilie hanamna shakarno jwari kebanu rumea jimba mrakene ngoma ngulilo vanu mintsulila ikutsulilaje nwezili longa zila wao mimisha mintsulila ikutsulilaje iyo jimba hefanya kasina mahakume na wenda wakaulilango baribale katsulila na balangulilo no sifanya namna inu naristehilane ruwanemba na inu ribame muwahida ula kweli ngari mbamao hasheo yabuheni mrikao yeye hatoea akili yahe hamwe hansuka ya endawa kedhamana renga waziri fulani renga jau yabungela dumuri stehe makaulu yahe kweli mrugu mstehe ekale ngari jori dungu mramaduo rimdeya ndugu jojo mkritiki yo dhamana yojo kritiki waka dhamana fulani kusiende saheli ya lazimu shekale mimi sijabanu timila mrikawe muwaheda ula hamtsungu hamnika plus tijataba webwiti wejau yabo tidharau ya muwaheda ula narudeshele makaulu yanu basi zinu dhamana banule nga simanga ripulao ke langaji yatu yoti sawa ngasina nyanyasirulo banu rwana wembana she langaji yoti sawa eni mrugene langaji ya heli ya rungwao banu na register wana kana baraka babanu kabana rongo nziro amamru jake banu ya wanembana banu hata omisuzweni ba ichoje tafadilwa eni mrahe hula jambe jao wala he hula jambe jao wala se hula jambe jao no sina namna hiyo iriwari lwa banu ridezi wa banu asaba nde makaulu yangu ekari kontinye namna inu yabanga dora assistance nsini tena wanduwaro ne malaba eni mrahe bana jajono sokende mwenzaza kufuru eni mrahe banu zin direct eni mrahe joha banu yambe jao shawanruwe himila na jao ngamjoka wenji wajodo tawa wanruwe himila na jao wenji wajodo tawa shali ukamnugo dauni ya embra hafanya director de yungu na rogendi shawonsi warukalo embra jahimila mrugu ngomba mjufenjao mbria msi hamfuri zabotsi shikande lemna inu tobia inu so jamanu ruwane bwana tara sulibanu eni mbra tsohe ya bala jau nariretso na fiki mwinjine mafitina menji bensine zari lazimu banu rika banu rikuwa bwana inu ngamwanjua wanu wakamwezerezo banu wakawana ni dabla haki rikabanu mwono wajaba kavoti za Ahmed Abdullah Mohamed Sambi dobi hata shahitso wakati wakendanje ila silamina nukusatori harumensinu wajaba furizo wabwe juzi dobi ya himabanu ya Shemeza silamina Hasani wakatula raka himabanu Shemeza hunu
soba komori bamwana madirisa kanembide ane dena talaki wakanembide hao amomwenda hunu banu mimi nsombo kana kabatsondo washangiru alimamazali mjazi haraya shana rikera hadha la kulli hali mratsende hadorenga telefoni yamba ende ya wana mbana hunu babanu wanza walimamazali wangu wenji kamina mzee wangu chopa Rusufu Alhamidi yala Juma Shongo yo kanisa yo mongoni mwanduko wahanza alimamazali nge hunu kamina wandu wenji walo hunu kamina medimadi omwemba juu wala bweke fseola kabati mru kwanza alimamazali ya mzidia wauti pia ngabo zerijali homkazi ngabo wenji na wenji walo banu Abdul Shami chao haine mru gane strategia hahe na wori kubali ukana ngari wanao bana wori kubali kabati na mna Abdul Shami ajoba kakartuwa na bana banu mina negociatori kabati wala kaya juporosu toro ni hae winge na retso wanakla yo kamimi kamshangiru alimamazali kamnaone dhamana ni menye mwanama zoka zirendwa hasibabu indri leo kamshangiru alimamazali abo mnahime na bale mwanama wala gejau wala katsuwa na mbwana wala mnafiki wala jau la kule hali zoka zirendwa deja heni dhamana mrajo mparangu menye mwanyanya yangu chwele wakawe tihinru yangu chwele wakana we tihinru zelewa Nurul Fatuzi wamba juzi yokabanga mwanyanyao watsobala hokangu juo kanga bandu wanomba na bandu kajamba wahale kajamba wanyumeni kajamba shangu juo kanga bandu walobanu wawani ya mwa daula kusijuo iyonga miswiri kusijuo wakangu wono hena mru uchoshida takreda tukukana telefoni hono direct kujamba mru Nurul Fatu kwense prive wa mwa daula uziwono yabo ngwa juwao kanga bandu walobanu wawani hao mwa daula sheba kukahili wawani hao mwa daula banu gabo kalitezi nji gabo walone communication walo banu tultawa wadezo na muhao gabo kongo mgo mshangiria hao parandonzi yani gabo kao ngwa bawe jau yokana rifen jau baribatskimrati kubala hadalwa narike jau waneti lange jo avance kar kubala na jau gabo walo banu wasifanya wenji na jazatu wenji umrani hatu hunu mezomblashi gamina mtazangu tsuolo yabo na babangu tsuolo yabo woka nusa toka hanza mwa daula noti ndo dugo jama direct banu shawo mwanza wo shukuria wono kana yedhamana hanrongo zinji za birabo nsiju bana retsu kana paretilwa ya moroni honda bajini sha yedhamana ya urume ndau dele fitina la wahila do njia mtsiju wala mrumna jina yetilejo kabana bani zabao kabati mru jonda hazini kabati mru jonda lekoli kabati mru jonda baba hanu yokaona ngona haki wa mremao kayende nsia hao sha kwa jakana udhamana wakamraka waona kangabo garanti yoke kalima mazala roha wa wanru wa ushinda wa hanti amani yabo tiju wakamwano za serikali waze hanti wagenda na kadani biro pande huo nubirilie yokana sinena mnaino kangaro zoru msubuti wakaba rijaba neni mrajade mwanyanya haya bismillah mrinatia direkte shamrina kedhamana basi singasima makini ngamibanu kwa mnaporo na mrajande medura dereposmana tamune fami au mwene mji shamra tijabana rima dura dereposar mwene kirizi wadoju hawandu ukabo emruji kwa jabana beleze dura dereposizo ulohunu yabana jokale wakatonze mwaida ula ngumwa so he hanywa choka chumanza shelea yabo mrina kedhamana yejo jabana hare madura dereposibili yake makini gwanzo mwaida ula basi na rimste karojo na megari mwanzao alafurika nzimano rudo safilana na kausha mawaziri waloko mori rewadea na wakritike yaka wani kwa mwenje waziri director fulani wani kwa mwenje kutuja na wajibu hawaba hajau we wani kwa jau fenjau mathalani mfano wakritike onde nsia hatu madhamana shokanga ruwade yao hamanda wala walo control hatu ritwaswili banu nakanoba mru nafasi jerwane bwana banu ruwaswili banu bengo ngaba rwajinikao kana wadisa yembwana inuja unajao zuzambali shemba birewa na ranzito 2019 rawana no anyanya siwanu banu rarema na banu radeziwa kanuka tayari ndajema na jari mengile bwana yo kanuka tayari
mraje bana jari mengele bwana kamru kujuko jono kalanga na matoma wa bismillah kasibana mwezerezo bismillah mrunaje sha mrunabe yajo kagujo jibulwa mratebaka mratinjibu mrunabe yalinde droit de réponse mrunabe yalinde droit de réponse mratikauhe kwamba sabonti ulinde na mrunabe pia kamrungu wangu mrunabe pia mratidwe saza bakano sazewa salam upande huo tukanda nubire haufubi na na kambena mna hiyo ili mrarageza hadhari zahiri elewana mnarwana omba na hino watukufu na mjawaru madabili hino kamtsawe sirikali yaukaya kama na video ruwaona ubanu arujambo kana leo owajirando kana we mwana mme ngwanzo wake mwana mshe hawe mwana mshe ngwanzo yakede na mwana mshe ani sarijo kana emalesbieni wao wasawarengwa wahansi wangu wajo hukumlwa yo sangari juwao shabanu ngarendo babo wakati kao ngaribawa za telefoni zinu watukufu wao harango nji yao si hamanda ila irudwana wanyanya simashweni wehima wemenase harumarezo sosongari jo uwa rimenye magari sirikali kamkana wandu wakansa mwezerezo zinu maduangalia kamkana wandu leka ulu lokaya o wandu walo Facebook na ruwarensi maesha pia ngabiraru mwe telefoninu gamwishiawe majweni walo harumo mraya wa majaju na majweni wala warumo mjimtukufu wa hahaya mwishiao heli wala songo hamba wala hamba maudu bitijari shokanga majweni wararu wa waili au mzima uwa tanu wa basulwa iswala inu ya dhamana inu ngarireho hifadhi haraka mmono yokangabo yarongwa abo mbuka hadungwa na gari hata hende nziani hasibu nti hazamba wayo kaya hanambwa magari maili yabo ngamfikiruka na yabongabo heri yabo yabonga madindi ya jutsimbwa kamwenao zenkame zitilwa hao na jau ensinge ndao hifadhia hatu gari mparaoni haini mratu sobezwa nzao haini mratu sofanyezwa nzao haini mratu sokanona fasia ba gabo mjibali yoruo nao utolingana na nsi hamade neti hatu hila gabo mjibali yoruo nao uko omjibali yoruo nguhama sika ongio na dini mbili na dini ndaru nenti hatu dini nzima de dini ya Kiislamu zano kwa sinu narjusasha yitwa idawla ya hatu na mjamwe zerezo mwene ile bangano lilo yabo la hema jeni ikao ngwambao kana wayamjo muua wala mjo muua iyo tartibu ikao baranzoru wa hifadhi wanyanyasi wao iyo namne kao baranzori hifadhi wanyanyasi kartua henga yoka leo mraba ngodo ya wane chakutujojo ejo wemo yanyada mwenda mweje ijo kiri leo ya majaju yambenga na mvu zoka ngujo shinenda uwe shababi mwa haya nosenga rijoka ya batu arimwe tsandaya ngarujoka na ekaya baya ekaukai waruko shida wa metene baya ne bazababi wa haya iyo damu nde joti habo okay kamlokaliza za video hizo mwatahema zababi wao haraka maunda solution ya hadisi inu yoka mjueze mana hirini eze mena siza hirini ejuko sababisha maudu mremanezono de hirini maudu mtijolala yabo oka ngaboze pali ziremo komori ngaboze konseri ziremo komori ngaboze plage ziremo yabo ngabo wahuza uvolovolo mwishezo hamba wambaga sina ganyina mayanyanyi washiha haya ufanyo hazi volovolo wagujo jiprepare ndamwe hazi yahe kana udungana na mazababi wa haya yende yatubulabo ya pulosha itwa au yatula shononde yamba waruzi ya mro rawe jasiha leongarwa nawe mnabanganoi gasina tundra rubanu haina wakati garono grupu nzima wakilie grupu hiyo emiabo arongoa menasi na jana jao nezondo ngokao ngarjula larsiwe risha mabinda maili sirkali za tartibu za nadamu ikawa ngwa jibali yao hatartibu za kisurwaya ikawa kasulinga na nomwendo nomdunga no wa komori yenye
karika radhi marishila suwana hanyu rambao banu ba sitona amani iyo bengwa ngiyo na mamiliari yensi yoto menyeha kama timrujo parishia yoka leo kwa mwene mruku tomrushononde honziani gurupunga sidungana zedisi zilemana zononde wakemruyo ya tamanuka ngujo haruma yensi bali hata wana wazalabanu waishia yoka riwasili yoka ngasema maore eni mruku jotawa na sisi toma hatundanyi banu mwana yezalwa ni mbaba halelo hata timizima hangufanyo hazi baibale mbaba wa hema naola de serikali yokola ndo mhifadhi wala ndo mnikwe haki ya hahe yokaisa ulo mtiti yo uhifadhi mbaba na mzazi kakutina nkili yawe ya udhulumu wetu hambo kama nambe mbaba hangu wakambaba hao ndo joja utashe haki ya hao sheka mratimi zimaha kuna uko ujabana wabaha inu ni remwa baba mnapare mbaba hangu hauna pare mzazi hangu shane remwa ngamjodo serikali inu kawala ndo mbaba wenge sikazantekeleze suala madilo yaukaya adha suala madali nga bandu wengi wajobwe kote paske wakomori kwa jibona na ushonga na damu na mabaya shokomori kwa tsuhanza namna yoka wandua yeshi aruma amani wenge sikazani bitse suala hiyo yokaya mazababi msuono kangani miongoni gani mtashioni amani yoka haini samjo kalti yabo mtia direct mlahu wa wandu haumtia direct mena se wandu wahe wala wafanya direct wa mena se wandu wala huwa wandu yabo ngafikiro kana ezilila ndi kama udu kabjana matina nezono yabo wandaja juhada mangabo diktaturi na balate ya serikali ketuzi jua ebo ngela dhima ya serikali mre macho hamweze rezo mueneze nuko zibira ubanu za masababi wanu leo garijibi wawe za jiru kana mwanamsha mbangonzo walolane mwazingara unamnikenesu hana zemvu nukaidi yukana hata heni mwanamshme ujomba leo ngonzo jiru kaye mwanamsha ngabansi juu na mgama tareme makume na renjeze maha bama hamili shotsiru yoka mamono kana yode rongo ya mwando yoka wakati ularika wiya sharma yetsi shawaru wakawiya shiki binadamu mwanamme abake mwanamme mwanamsha abake mwanamsha rijabanga ranzori jarumu ujanji na ranzari shekezeze rezo kaunu ulustarabu wa telefoni ruona wandu wabo nze wazifanya hao ranzori shekeze kena ukiri mrarte kostumu na karavata bale mkoba ha yani balata ye vrasera sigareti kanonda mendu yale bujora biha yokarna ujo shekeza Marekani ni shekeze nda ubini haonrolele mapesa ya washinda wenda ta wanzuwa jibadilula ula namna wasalhaniha wakabala zedaraja mwana wandu wanu yokale mwana mme kujirodo kaye mwana mshe wanono rolele mapesa hata walemewa waonokana rechange vibabi sikamrume bano hata imanuje kerin ke mwana mshe waya kama mwana mshe sika mwana mshe bano hata kerin ke yala mali dia watangisao hata watao mroni enge watukufa komori sonra johar madini na usilamu na ubinadamu na mkonsi na hizo zonsi pia mazababi nginde toma ya hensi ekale o mazababi ngama zombalie mwendo ikao konsi kwa jalazimu kama nsijuhatu bahimsila umwa baba msila umema waziri msila umwa wajomba na mjila umunyenye bangine mwanzo msisansintini yoka wanungu odwe sao nyine ende relevu ya maudu yabake relevu ya maudu nganzo jiwe madelenka nganzo jiwe wanruwashe na balawa naume nganzo wake wanashe na balawa wake wanawashe na balawa naume nganzo wake wanaume na balawa wanawashe yabo nyinyi yetsiwa yanga mizomba sindanya atarjura bakartina menrohula saru harumo binadamu shariru harumo silamu wende mna message na kaza nimbe banu amjo samie kanga monakana sinji haruma namna nyirojina chatkandano na sokana na rikeradhi mimi ngamjukana leo zikiwa tufakihi wewe mwanzani wa telaki shaiza hona telaki mbali eka huruono kana gwendwe nai karjohambia yokana enda wangali yokana leo ngaondar mwitsinu leo ne mwananyuho beni sabeni leo heni mrulo hunu kuchori parambo kana haru kansi wamba beni sabeni jau zoka zirendo na mtsaine samaha saimo ya nyuho samaha
sahema nyanyuho samaha mwelewane basi swarulwa bwana nzima ustarabu wao na wonsi pia ukensi beka wakati ujao uhundre namna ngojo hunda kabati namna jonro dhulumif kabati atusoma kanoja ube plus bitijir kar mwana rongo wa indini bano rinjar mbali bala rudoji mana bano bure pure na basi wanru bana kabati jobo hamra kia heli rauna wanambana bano yonde heli wanambana bano uchoka bano wanambana ufanya mamunjiro hunu ukane parti ya RDDS ukayabo zerongo zanyu zikawenda mkaudhukuru mwaida jelu kabatul kabanu rikawre masa director zinure mweri para mweri takuraji nitijama na basainu rijari jaru mbali bala ikao konori ni kafaida shabo ya marunda yayo doka holiho manu yamba dhamana linkangala manjaya bakabati namna yauka garjojo ndaramensinu ngabo namna mbali bala kama mimi sinejoshida na ambassador mimi joka leo ndo ambe bala hama dambaye de ambajau wakaru kwa joka mimi sibanu yoka mwanzo ndenge posto fulani shabo lazima wandolo banu oliwe ndila namna shikomori shahatu yokanga mwanao gasibano mwemba na yinu banga rohombi njibira banu rasaiduku rohombisha redo samba tartujar chimengele bana wenge naribaka taratibu simwambiani banu kama nuye message na kabaju zukana haina mriani parents na chonanga telefoni ila taratibu yanzani rongozo na ama yoka mrado fanya tasi ongoza telefoni mrado fanya tasi mru amba mrongowo mrado juwe mru mwamba rongowo shekale oridungwa namna inu ne rohombi inu no peu karjojar changamize banu wenge mimi ntsiaru mwekesto ana komanteri jo jamba kangu fanya komanteri ya deye yala pizza umitsidwa nlio sifalikiwa ndu kaunga sarmwe bana ni rongwe makaulu kao beseye gejumkini shari badili ridunge bwana hatu heli rakaya basi nsibanu hana komanteri we daba huono jana tuwaiti tamna director bala ngabo ya tanifanya komanteri banu weize ndevu za hizoje edata njamwe ze ndevu yabo woti mrona zohamba weye jau we mitsi mwanza yakaukunanza ukutunanza shanga bwana nzao wanu ambilu abanu zinu tobienri zinu rohombira zalanda yema mina hajana mrana nze banu we kunanze utinanze yuka kuno shida ufanya bunjilio yuko wanadamu alobanu pia tinanze wetili wajana mi duniani kutsuni vazi kutsuni lisa we kunji nsuhujua alor we kunibenza tinibenza we kunanza utinanze mata nsujo hulandabi ko ebarugo ko mushukuri abantu na wakati laru mumji mtukufu etara mjini yoma mshukuri hiyo sinjamwe zerezo zinura nzi 2019 njaparo na mwanama ndo marakamitiro kana haja na komanteri dungo shawandu balwele kajibu komanteri sina ujibu komanteri ko na jibu komanteri ndo njoo kana leda holaha henda linu alhamdulillah wa namara lamu mji mzima wotu kao kwa njama za director zinu tabati mzima poro njaba nani makerespe au ya ndeya au ya lapiza hata asulan bese juzi mruhambarie fami ya njabanu ya nuwana na tularuma mafoto rarendwa inruso hinru ya nzoke harwana wa mguanu mbuna wasulishi banguti mjibu itawabokana ya bonga mshukuriyo bawa nguono kami wa mungu ya bana nziwamba mi wa mungu wabuti wa mungu basi lusikuwa ba shawandu jina nsuwa joala nda hube kale umra janifanya komanteri hande ya wala pisa mamina jana ini mrende kuna jokana janae na jotabi hando lerala mjimzima ekanta hanrongwa nai konde mwana manjuka humo na maudu nende sana mjini shamru yala bahanu hunra jina kajani fanya komanteri banu alor hamba hata ujiwa mwao si problemu yangu wenga watukufu tujola tsedira ya director ni misabanu ndizo kanzani vire banu haramo fitina ikao kamuonao ristope rizie kangara nso mweda ula rimanze hau kweli ezadunga ula namna ya mbadili hawa ikaunga ruwanao bonsi juu ya hema zababi ikaunga mwanao umwedu wakoti mwema umwedu wakoti wa kibinadamu umwedu wakoti wa kisilamu adho sirikali ya sekurite netambalie mwirani netambalie mwenziani wafanya hazi ya lazimu yetsike netiso bishinderi na shiama nekamunga wenze garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.